Apo! Sige na. Ready saman kolektor ade yun. Paglamangak nga tama nun ayang. Apo! Ma'am Jonah! Apo! Sa paiwan ti pagbayad ko. Makita nak dito. Apo! Ma'am Jonah! Apo! 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 Na ah. Ma'am Jonah! Na ah. Ay, nagpintas eh. Ma'am Jonah! Na ah. Nabukaw ng sabot ng tilibong ti panunot na. Ma'am Jonah? Ma'am, mamay ko magsinir ti linding mo. Sino kaya? Sino kaya? Ay na, nabukaw na tilimbong ti panunot na. Sir. Kaya ma? Kaya mo, sir. Kaya mo, sir. Magilog dati, sir. Opo. Sir, dati. Ay, sir, dati pets. Kaya mo na, sir. Nagpintas, sir. Ay na, nakay tatagay tuloy. Agaw ka nga, ti toys ko. Agaw ka, ti kanya. Nati kaya mo. Ay, amon, sir. Nagba na nga. Kanya ko ti universe. Kanya ko ti dagat, ilog. Ang amin, sir, kanya nakababa na nga, sir. So nga kita mi, sir. Adati. Nagati. Ay, Amerika dati nga. Coke, sir. Tapos dati nga, sir. Nagati ubi gabi. Iced tea dati, sir. No? Tapos, ay, lolo. Kaya mo titungkod, lolo. Kaya tungkod ata ni lolo. Tapos, ala, sir, nagmayag ni dito ni. Nagapo ija, Europe dati, sir. Nagpintas basok, sir. Taba nangak, sir. Tapos, Nabukaw na nga talaga tilimbong. sir! Nangkay, sir. Opo. Di ba yat dihaan? Nabukaw na ti panunot na ito yan. Din ko yat spaghetti atoy nagapo di Jollibee. Sa luok ko nga makasingir tatan. Jensa! Solve! Kasi di ko nagsubsubli ano yun. Kaya natin matching solve. Ay! Solve! Problem solve!